Ovo je Crkva Božja, sabrali smo se danas u događaju koji ima lično ime, a zove se Isus Hristos. Mi smo u njegovo ime sabrani, a zapravo ne samo u njegovo ime, nego smo postali On. Mi smo postali deo njegovog bića, postali smo pričasnici večnog života. I to je tajna crkve. I zato je lepo živeti u crkvi. Ja sam Bogu blagodaran da imam crkvu. A crkva nije neka filozofska priča, nego crkva to ste vi. I vi. Jeste. Ali na čelu sa našim patrijarhom, sa episkopima, gde postoji poredak. I zato ovakvu lepotu Božiju čovjek može da doživi samo u pravoslavlju, gde zaista ima mesta i za poredak, i za, kaže, i za patrijarha. Slava Bogu, nema crkve bez episkopa, nema crkve bez patrijarha. I ove radosti ne bi bilo bez patrijarha. I prave slobode i onog izvornog oslobođenja u Bogu nema bez discipline i bez poretka. Trebalo je da odstojimo 3 sata u crkvi da bismo se danas proveselili na ovaj način. Zato, kako su još drevni Grci govorili, sve je u meri. Da bude i mera i slobode i mera discipline, kao što se štimuje gitara, niti da budeš suviše opuštena, niti da bude suviše zategnuta. Hvala vam svima. Hvala vam svima. Bez običnog veselja i radosti nema ni života. I to je patrijarh govorio. Ako ne znaš ti, ako sveštenik ne zna da se proveseli sa ljudima, ako ne zna s njima da pojede, da popije, teško da će moći zajedno da lome evharistijski hleb i da piju iz evharistijske čaše. I eto, ja da ne dužim više. Na mnoga je ljeta samo. Amin. Hvala vam, braćo moja, i sa Kosova, i iz Beograda, i iz Zemuna. Kažite, momci, da je Beograd predgrađe Zemuna. A molim vas samo da nam pravi blagoslov, kako to i priliči, da njegova svetost patrijarh. Amin.